Dipo Police Station angkang Dipo Hiti Post Office at Hingno Longpen patumi thereni phai Chrisir Keparni Arnitili Porphai isi apor malom inoda bangphu arideng pen sikarlak isia tangka thiponjo Kachong huatum tong kerema kitona bang si kerema pu ason si kang huatum kere pik ajoini Dipo Post Office at Hingno kaikya mat Police la pen CRPF atum keton pleng adimalong penamatsi inut 5 miles asor water resource asai kama chokomar amarong hang arideng pensi sikar lak isila pen mobile thiponchoklo Kephove ka bang amarong hang ka che thana tengki alangli cheklojon troxia bainong State Bank of India pen che endamsi a hemasormati achor PM Kisana phan lo ke jok dun post office along ke do phan ka che tong dam pen a bear nang ki suna hut komat lia nungana thu pen kopine a hormu achi thogalong ki hi tekang a joini alangli a phira phar che theklong le derlo la so hot si tangka la pen mobile ke thaba jamborong thi ponjoklo jamborong alo tangka sikarla ke sila pen mobile akimi isi dame kang huatum pon pidetlo Laso puthakalang kadukave angtonalang pulis aphan chithanlo laso teng bierta ke tokboma porhut anke pulis atum tarli bomlang lan chotakali CCTV camera tami kelangji aphan claim bomlang puta thanpon lasi anutina bangphu tami kaiketa kachirok tok nangji akinang sot athe lapuson kang huasai ke claim atum aphan ili mekring lor pen pang thek thek thi tika sila mane moi bank pura namise aru itu Paisa tu moi SBI pura oleh ni se aru baik itu PM Kisan apply kori mulai ya dia se aru tal pura tu moi olop tolo jam mulai se ini ka mane ki baki bilogai di se pura khoja pura moi sales hoi gole aru dona de 1 lakh taka asile itu herai gol aru ki asile aru mobile asile social mobile view asile bai kona problem lo lagi one alam anarlo 2 lakh taka asile আপনি কোনো মানুষ দেখা নাই নেকি মানুহ তো ভাল আছিলে মই এনেকা বলে হেল্প কৰা নাই আৰু এনেকা হ'ব বুলি নাজানি না বিলুবিং জুম মানে আপোনাৰ পুলিচৰ সহায় লৈছে লৈছিল থানা কৈছিল ৰিপৰ্ট কৰিছে কি অলপ লিখিব পুলিচ অলপ লিখিব দিছে আৰু ঠিকন হেৰি গৈছে News report Karbing Long Live